ni uangalizi mapijana na washilizi rimwe kangari junda harimo shiko sha shindini harimo mbajini eza shianshia habahindu hifadhianti waswili harimo omji wa shindini waje wa woni sembavi uswalize videti zangu wa mosisi wa jiran shamwali namnaje yujuka uzilani au namnaje wanako sababu hizo juka usababisha videti mbili zangu harimo sisi wa jiran shamwali za sasa waswili harimo omji wa shindini harimo mbajini ya waswili harimo plage ya shindini hao bweko jusa shindini wakati unu riwonu hifadhianti wa waswili harimo mji wa shindini nao warenge videti wa ngwando wafanya hadisi hususan ngondo wafanye mahadisi ndo nao hususan hobarini siwasa rusutira meka mahadisi ngajuka ula namnaje hususan harimo baharinu mahadisa sababu zo zamba kana lazima rijue wasise hususan amani usoni mwao namna wa waswili vanu hizo pia ndio kana ruka ushinda riwambie kana haruma zinu za nshiu barakana hifadhianti wa waswili harimo mji wa shindini warenge videti uendelea hususan malani wa juhunda oze videti mbili zinu za nguha harimo sisi shamwali huja vanu wakahuja waongwa waona namnaje mahadisi wao unaofanya ngondo unaofanya mahadisi hususan barini sababu hizo rumambiani kamhuna jaili mahadisi ya vire hawa ya aman na usalama utikeo wa jushindana hata hale hasani harmeze videti mbili zangu harmo swa jirani shamwali marania washindini ngwaonisa kana lazima warejeziwa watisise minduha obosuju shashindini hao sababu hizo ruzamba kana izo julawana na hifadhianti abo wasawa waswini harmo mji wa shindini izo ruzamba kana na toka amani usoni mwao na wanyanyao wangwa moswa shamwali namna wajishinda wajitamke hususan ijula wana ande hifadhianti namna wajishinda warambi zinu ndizo zishele wa harmo omji wa shindini rango eletasila leo hosuka leo zile razinu zibasha au hao zidio harmo omji wa shindini na mahadisi ngerona mahadisi ngafanyishi hao baina hususan barini barakana hifadhianti warenge videti watengela yabo ngodo na ufanya mahadisi zorusa babisha rishina rumameni kanguna jaile mahadisi ya vire hawa aman kaza usisiwa haba wench harmao husani namna washindini nusu wa para mswa shamwali unsakana rangu jusutiri mambeni kana wa para waonsa kazi videti zitije sha nusu waonsakana zinu za sasa roha na zibuliwa zinji asayo nusu ngonisaka zitinjie shaima hadisi ngafanyishi hao baina hifadhianti nana maranya usande komanda ho barini na inga mwana namna wakanti hao namna wafanyo mahadisi hao mahadisi yalio risababisha rishine rimoniseni babe usande videti mbili zinu zanguha rimosi wajirani shamwali shakaudindo letasi la kaudindo zile razinu na waswini mahadisi tanu waonisa ka fadhi wajango wafama hadisi ndio nao obari sababu hizo ruka ujua kanga ruka ujua ka ehengwa bulwa wanjie ehengwa rohao zinu pia ngaruka uzidunda hemakati yanu hao hemakati ya jao usani hifadhianti nana ma komanda usani omjo hao sababu hizo njishida ni zambe kana zinu pia ndizo ritaundi amani henti watike mburuburu wa maranya hao ranya tinje mwa komantera damba kan ladma wasisa watisi shena mru na tre amani roshinda rike harima hifadhianti ndasinao washinde wa basawe rishinde rihoni sembabi omweshi unu na madama nao wa hifadhianti baraka wamujana o barini wamujane komanda nana videti mbili zangu harimo swa jirani shamwali hujilia harimo omji wa shindini na washindini washemeza hajiku kana lazima wade unu baraka ngo shamwali wa mali wabaki haruma eze 15 jours haruma swa shamwali rangu hata na mahifadhianti yujishinda iwoni sembaba madhamana serikali wajishinda waonise namna za uyeshi sababu hizo rushida rizambi kana hizo rushida rizambi mkainiha izo jula wana wa mujane hifadhianti wa haja vanu wa walio
walio harma walio barini wa hadisi nao izo jula wana lazima rinji au ka waonisa kangwa si hao hatwa waniki wakawaniko hatwa waje abo uzo pia do ujisema nzaru wabeshele marhaba cha izo ruzamba ena mrungu dindo na swala zima rijue engwa jao engwa rejezi wao zo pia ngarozi dunga ena wakati wa Julai wajua sili harma shiko juu cha shindini rango hifadhianti nana walu wanyanya hau wangu hamosishwa shamali hujili abana Pomorunus ngala mravu fem pantat marwa sihembo marwa ndio sidiamele muda bana mwana watu shidia huda sidiamele mwapashia marwa na mdu gani wala mara menji mwisha babi namna mara ya washini fikira hao waonisa sha yarfia tabani tena harungo wakana semenya wanu wajawasi kala madereka nsipia hifadhianti namna wasawasili harmo omji wa shindini ngerona ukana wakati wa harma mahadis leoneze videti zanguha shijirani shamali na zinu pia tushari mambieni ukaena mlungu dimba na swala zima enda zivizo kwa usolesa zila wenti ça c'est bien bas naondezao baba lao mahaula wa mashindi mjini hatu ngabo corona kwa wakaulizia leo yongio kena karta permete waje wanza una mnaje ona wade namna hawanguru namna jesu kale wana namna wao rona hifadhi sa injer mahifadhi sa wasifani ngufira mnaje ndio ngozi tukazemelezi la natika kwa zirejea imani basi tutazisi hehu wasioja wade akasukira mari sende hivyo banga sina wade leo turi wajilia yabona kauwe shangi pana kari wale governor mumwali na bewarohe karisi wa ma governor Varjini hifadhi za roza hatu na wana hatu ni hatu shindini serikali wamba kana abuliwa no watije rono hifadhi saisi hunu nganyambu ele jeshi za lise PGN kufikira mnaje na wazia sisi watinjibu monsieur le journaliste marasini rongo normal ele ya disijao naam monsieur le journaliste wanu arme mahadisanu pia kartselewe matsaliano yaloban ba ubangu wa passage yangu hamwali gouverneur inge yabo ndo biso zempoizo haini biria pashia wendo ulibiso arengeriani ye PGN ngo yabo garde côte ngo yabo ye police ngo yabo haba kabulia wandu wa jehun bahe wanu wa jahimi banu wazaka watsije yabo kama mvumelewana na serikali zombili awila dhimu ya serikali wareleze problemu hilo baba sikartoelewa kawando wanatswala la waje kaikiri yo kiri shabo ibake problemu ya serikali hilo hiyo haba kabulia wandu waje unwa walalewa aba hainu wa mwali wa bula waje haba nyiba nyinyi ngamfikiri na mnaja bala masisi rizire kiye rizirotsu bula waje sisi wangazija bese murizie amlo wade ngo mwali kandrabo ekakweli rambilwa ko wade ngo mwali wale sukwila watabo wade ngo ngazija rizia ritsede hu na serikali tsarende na watu sisi ngarizia watsije nwabaki hula hata kiasi miezi mkajo rumbi ya rienshi
zondeze harimo muda mshashina rishe gouverneur Mwali ambao kaya misafara ngejofanyishia baina ya Mwali na Shindini kisha wanrose mhono discussion ngeparana gari jana waziri wa habari za ndani harimo kaya habari misafara ya Mwali na Ngazija leo roho wa Mwali sawa roho Mwali wasoma mshasho Ngazija kumja Shindini kufira mnaje Afrika wao wabaki Mwali watije huko aisawaja wasawaja abwebake serikali watine mafura warejeze babo wasiherangu haurso wa natoba ko barini na rumezeme atapaka basa inu karsona doktori mzima uli harimo mja Shindini na atabar zambao karsona doktori mzima ularma mja Shindini banjana ministri biarfi akajabana abakala ngo jobe ma doktori banu waje watunde hainu njio na ni uro karjaona ta doktori ya haja abo kartujua itilafu ya njia yapo kana enda mbia serikali ma doktori waje haraya kartujua kwa yala mjazana biarfi ajaban abakala ngo jobe ma doktori banu waje angalia hainu utoka uroha na hainu utoka njia wewe raia Mshindini ngaona tasaini jambi wa Shindini na Mwali tasu haraka waje jama doktori bana urtundo mji wa hatu elo wali mji kaonyesha nikawa wandu wa njia abo wadi watulerenge banu ranzi ndo tsambalie abo singarizia waeshi atema doktori waje waangalie au serikali watema mafura wabaize wenzao shoka tuna trosa bonsi ende fikira uloni swaba saini okay wangalizi watu wa Komoro marawa menjinyo ngaleji mapicha wale dawo la hera donena tele radio 5 rima melokana hifadhi anti ngo mji wa Shindini na maranya wenje na mujitio hayaoni sembabi fikira hifadhi anti na mji yaoni sembabi fikira na hifadhi anti ngo vanu Juma wanisa babi Baramelia hao yafushia baina serikali Baruma ebaharia ka serikali ngerona ukana bahainu mahadisi yenena ufanyishi wa ngafanyishani hao barini wa mjane hifadhi yanti na wananyasi wangu mwaliso ndi makomanda sababu zote shidari mabieni kana na mrungu dindo lazima sani wa Shindini ngonusa ukana lazima itisihe shanu nusu ngonusa kala lazima sababu zote zona wa bahainu deja sayuwasini hao bose mahadisi asafanyishi hao waonisa ka bose zevideti asazwa swidi harmos karisi jua enamna robeni kati hao lokwa tushinaenda wazia wananti msoja mtoto ambaze na Zambi kana riwono fadhianti wale wanikuwa fei wanikuwa karanzani daraja wabalia ngwa heza onda sinao ngwabalia waje bose wanikuwa ruhusa wabalia huja dindo usane fadhianti wanikiwa mdaraja usani yanti wa hau yanti wa manzishi bosende atamka wajao wabuliwa waje na sisi ngerwana kana wasawa laia wasawa swili harimo sisi tangazija na hifadhi yanti baraka wanikiwa ndaraja wa fei na uelewa na ukana ronao videti mjini zangu mwisho shamwali sazi wasili harimo mji wa Shindini ezile razinu na woni sanroka na hifadhi yanti abo wakawa njia harimo mji wa Shindini na mahadisi balakani na ufanyisha na hifadhi yanti ya sawaja na mrungu ni soroka na lazima mahadisi yenena ufanyisha ya awa ya amani baishe umulio hao deja ina mbalo ikashineo mjito na oni sanroka na hifadhi yanti ya waterekea wanikiwa hao wabalia hususani mdaraja wa fei swamba kana wanikiwa hao wabalia pase hao mbahindu oni sakana inu ngwana ruhusa waje na zinu pia ndo ujusa manza jalanza lillah na ngamwana na wabali wao hawena mna wawasili harimo swa jiran shangazija mnaje ifanyishi hao na urenga zinu pia onisa
nana lazima zinongozinu wakehifadhi yanti usani rangu matabibu wench washilie harmuswa jirani shamwali na wakati ununga mwene enamna wasawa asili na sisi wasando ujusa manza jalan yuzalillahi rimon sen rokanger jundao harma plage yao mwe ko jusa shindini hadir ni maranya inam muniko mbabi mkontoa na sisi gerenda mbabi harma mnapozi wadaka mbili ujandaro rishe mbabi ezefikira zehe maranya Changa sumuna de maranya baido wali corona. Est-ce que maranya wakubali ni fadhi? Ndio naranza. Na zinu pia ndio mwamekana wanu wangu harmuswa jirani shamumali wa wasili hapo mji wa Shinini. Shitabishawe maranya atapaka basainu kabasi doktori ukao hawasili haruma wa mji wa Shinini kabasi doktori ukao hawasili haruma wa mji wa Shinini Chewanduru wanao banu de hifadhi basi de asia ndongo kawe maranya nge watabishao kabisa haukayao ilazimu banjabanu kerkane ema doktori hautunda owandu wajao banu zinongozi tao hamu zinongozi tao taradudi ya maranya aka banjabanu Tibala umela tulakashini amro mbembwa Saide Jesirak Jawid Zuruma biani hanyonsi pia ni wangalizi mapija wa hele dahu nane tele radofseka armo omji wa fumuni ngerjundra harmo omji wa shindini harmo embajini hususani ndo mweshi hawa njema au wade he korona urema omasi shajirani shamwali asayozi sababisha barakana evidenti yangu mali huja cha waonisa kana lazima wafadhianti wa haja cha lazima ritunde namnaje wa haja waja namnaje aba lazima umjo hao bali hususani namria kana aminga cha sababisha kana wade kauti umshilio sha rija hanu mfla hau bandi wangu hamu kabisa ukayao zinu kawe namna ukayao garde côte emba ramando watende warenge carte d'identité nana ze passeport zao hususani wazizingane wa hadisi wa kundi namna je heliwa haja muswa shangazija waruha namnaje namnaje kushinda wazee hatwa hususani umjoba sha wanyasi homo mji wa Shinini washemeza ukana lazima wandu madawanu rangwabo wa haja lazima waje hawa amani nana nusu akashemeza kala mawafisiwa warejeziwa shakeja sababisha elinu sha izo vushmitiri zambe kana wanu izo rusisande aman harma intibaraka wenji harmasi wenji harmasi wenji wana wanga zija wasaizo vitutiri zambi do mshinda riwoni sekana nyimjunda au hamema siwa jirani so mjunda mwosi chamali wa mjao nana wanu wa roha o lazima riju ena mnaji ya bahani wajuka uhumizia sabu izo rusina zambi kana ena usani matabibu na waji harma miji ya hatu
waje wahimilie zonongozi au haraka hususan homwenshi hao shandu tunamekana wanu wa haja wenji hao wanu wanawangazija wakao mijini hususan shamali wakausoma nusu waende mwa tabibu nusu wa sao oladima omjo hao wakatuni wa haraka watapili wa rejo makazini hao dawo kana wakatuni ngerwana namna hawa irema o harmo omjwa shini cha harmo omjwa shini hawa ya aman nano wakazi wa shini wanusakana hawa na ke aman kabati mvurwano kabati mshindano shazo mzamba ukana fadianti wa junda wanu wa mjanasi nao waoni sembavi namna mjo hao nano meshi hao na hadeshele yale daolanyu risababisha umyeshi yunu namnaje kwa rumbe episheni wafanye sahao kayao wahini banu hotartibisha wandu henamna wajao sherta bishao karso na domana mzima wa daula wa doktor wangalizi wa Komornuzi GPN wa shida wasuli wa katunu au zamana wansi jukama kana wala prefe au monsieur le maire ujua sili vanu rahaka batata mzima ya shinda ya haja ezo zao ni shabana kana ngoparo halisti wati GPN ukayao wando na utaratibisha wandu heli wahima ngaronao eli apeli ngaronao ukayao mafanyiro apeli amata side Kalia si para que macho que tu para tu sobe si para macho ya para presidente jeshi global de Somalia sija ya para discutir ko amata side Abdul Kader naam yewe ndio ndio kwa sura la sema mbu fulani amata side yoma prefere jimkombe يا سيد يا سيد مرحبا شيخ او رجعوا لي بريت الشيخ يا سيد ولكن سو كوبي يا سيد wangalujima picha wale dala hera dunanete le hata ujabahainu rahaka sushinda rashinda raramushia namnaje wako namnaje wajukowansiwa uswani baraka kavati ususwana tutrambekana doktor mzima ya shida dekile ya bantu au tuambekana lazima waje ususwani waje mranya yaje yaweni semba sadani matabibu wa hele bavu au matabibu mbali na mbali ujishinda yaje jerike da sinao vanu ya teste wananyao namnaje wakishinda waoni sababu Gasi haruma yeporo yamba chini motarambe haruma na ungamwena namna wandu azilaniha msosho shidini sona abifadhi haja waja warege wandu waoni sembavi omweshi waangaliwa nawo kwa ushinda rijue namnaje kwa ushinda wandu wanshi harima shiswa shangazija namnaje kwa ushinda waramushi sababu hizo tushinda rizambi na mndungu lindwa na fungu zima ahora me dice koshi shambani kaya emisafara isa ifanya ngokea wazi
aruma wa maraina kaya hungulwa kabisa umpermete wa zebede tiziro haruma shesi wa shadile fatima kaya yamna wao mambo kaya haruma shesi wa jonga marabu leo ngaruna kaya wabuliwa abenge eshifeni hifadhi wasiganu na ukinga na urekebisha hena zinongo helizi hiyo abenge wangalizi watu wa Komoro kuuliza sama made fi wo ma ko kenena o ngabila na biso de ko yo ngabunjina na ministre hizo zarushia abasar sababu ni waziri wa hukumu ya haruma ekaptani hizo rushuritir mabeni hanyar tafiya domin sanuka harme mahadisi ya fanshi hau barakana listi ya hewa na da wa wasuli wanda na ukwarwa waje wani se babi ina mnaje walikofanya usoni wake ina mnaje walikofanya bangu usoni meshi hau na zilo pia wani sakana hifadhiansi baraka wa rengi wafanya mahadisi usoni washida waweleze ina mnaje walikofanya wahadisi mahadisi ndavi yalikofanyishia sababu ya mahadisi ngafanyishia hao baina ya hao nana hifadhiansi pejeni ewa wasili wanu baraka wahadisi ndio nao hususani na mrudilo suale enda livi jo kaulawan eske wanu ware sababu hizo tutrizana hifadhiansi hususan gendarme hususani jamba karangu prefet ujamer lazima mzima ya jitamke harma ile daho li huwa zone banu harma mjiwashilini waje waoni semba bi umjo hao banu balakana hususan suma bakana prefet nane meri lazima wakebanu waje waishi wamjaka wanyanya wasibanu waruni shemba bi zo wafikiri sababu hizo tustilarizana ina mnungu lipo na lazima ya kushida yaoni sembabi ya fikira sababu hizo ruzam kana harimo mjo shinini hawa ya amani hiyo mjo hao wanyanyasi harimo mshiswa shamali hawangio barakana waonika kana yema hifadhiansi ndio juto wa ruhusa ya hao na mnaje ruhusa ndio hivi waifikiriu sababu hizo pia wao ndio urinika mara kwanza mara kuma mchokoro uone sababu ina mbungulidwa nafu ususwani ujishinda waone sababu ina mbungulidwa ne habari zin na waziri wa hunu juhundo harimele bavulamba jin husan harmo mjwafumu wa mjana mer nana hifadhi hususan wa mjana mer nana prefe ngwa mwa mahadisi hususan harimele jimbala hemeri ya fumuni hususan uje wa mahadisiani wa nishemeza hajiku hususan hezi hawan zero irema hususan jirani shamali zabu hizo nishlar mabeni kana lazima rilindie ena mnaje waifikiriu nusu harumasi ena mdungu lindo alazima endo mkauho endo msisi wa hawa ya amani harumwa mji wareje makwazini sabu hizo kulinda ala alimu lazima imam radiziste kala lazima riwabulie au lazima wareje sabu ni suala la uludunga wakati huu hizo jilawana na wa mja na hifadhi ya c'est bon comment sabuzo ruzam zitike jangwa
shamwali tena na wakati unu ngerona o videti mbili tena zangu hao harmasi shwa jirani shamwali wakati unu sazi waswili harmo omji wa shini tena abo tutrameka videti nne zangu hao harmasi shwa shamwali waswili harmasi shwa shangazi jana wakati unu ngerizona o mahala ni zjunra bakengezo hule nasi shake tusababisha wakati unu lazima rijue ena mnaje rifikiri wao hao na mnaje wafikiriu masuala yanu zinu za sasa waswili eze mbili zinu tena ngeje tsangana na wanu wabaki banu harma mahadisi mshinzi sabu uzorushari shemeze de amani nana rike harma hawa ya amani harma mjo hao na wakati unu ye listi nini wanrono na uparwa na beshelea ndo mwamekele dahola hanyu la hera do nane tele hera do 5 harmo mjo fumuni ngesi harmo shiko sa shindini hawa ijuhunda o harmo mjo shindini tunamekana sababisha o wakazi wenchi ena mrakabdo shemeza kana zinu lazima waje kwana ujwa hunjia sabu hawange birao awaya amani na usalama harma omji wa shini wakati ungeruna videti mbili tena ziliwo wasiliwo harma omji wa shini ezilera zili Deri na sisi wakati unu ngeruona ena mrunguzisho mbabi na swala dabi ya tuloonzi yani videti mbili za sasa wasinana mbili zilo bandarini zijao au za sasa wa za haja rizona wakati zilizo karibu shaizo ruhamba ka ifadhianti ena mrungulidwa na swala azima na uso wangu ila hifadhi sai wasili na wasili dijao wasili videti mbili za mwaji ngabo mbili zijao na une mara ngomba kila dimandona de plaçando hundo jina yoni lazima wasio plage au wasio mtamdu mtamdu au wasio hula wahifadhilwa hata doktori mzima kartum mwana ya jabanu yabo ngareli wajeka ngabo wao mazamana hatu ngomba ngabo waliko jabala doktori kwa jabala test wajawa test wanu wasiabanu yabo ngareli wao jeka ngabo wali no lazima bwele jeshi la haja libalie na madoktori na test wao wateli wajihifadhi wangu ile jeshi ndio jeshi kajihifadhi abosi kartuelo mwana tawi ya Zalovan aweza kushika sawa araba menji wa maranya sasa wa shidini wa unisa ukangwa shemezao hajiku ena mru ya jue ena zibi zunkoshila zirangushihe makatiano na umwambia nilokana harmo mji wa shidini na ukaya ujunda mesheko shini ushashidini barzanda hu harmo mji leo rona taratibu ngimeni kama madoktori jeshi lisibano utabisho wandu wala mwali il faut ajagala pesa sasa shaka mjibanu imazamana kwa kupiga wangalisa baraka msilio shanga sibalu katsora tena manaba tampaka basa inu kabasi daktari mzima wa junda wa bana yona salanya naji ndio pare prefe na mera chebana prefe na jibana rufugwe banu wandu wale kwa tabihao tabihao mshahara kemshuhudia wangaliwa hiyo hiyo wale masidano wangaliwa yehunu fuako tolom mro omjebanu ko jorenge mro ko jamana idense buzi ko jojo taimbuzi anse buzi ba ujo hule au si ulumwari jenira ke yewe utakoja kama walimu wala kaula mbuzi jeu wana bia ukana kwa tujua huje bahari yombi shangwa joni para fabot parabo nafikira hindu junika wakazi wa Komore atemara hiya wa Kencho study maraba menshi nafikira huyo ni sawa atemara hiya watu bahana watu bari wala mangwa tabia maraba hata walizoma na yaje kwa koli mniko wanu ekoli abantu kamera ya watolo wao fikira ho watolo abantu shakutina fikira ka warejezi wa ni kwa mala rojina waishi kamala watemala wakati nyumba watu wansi afeda ulaije jule
barakana bahinu ngarona kaifadhan tinde ilio ra prefe ra mer ra au tabibu mzima ya tujitamka wewe lazima utoe fikira ala mabaje tabibu hawaje madhamana wa urangu wajira mabaje matabibu ndio zamana ndio mshindini ya jabali wana mzamera ba ya nyumba shindini ndio bahala nunu ya waheti naam mirana je zamana rabai shade polisi wao watafanya zao wasitehila sio wao jumla wanataka shabo mera na jawari kwa tsibahani ende fikira uitwanka banu mer hawaifadia usani mer mshinini hawele bafu yaje ya warenge wa tsibahani ruona semwadu kwa solo afa naam nadabu solo afa watabia au barinio maraba menshi na si wakati ndani wakartula wa ushambalize fikira za mara ya Atampaka basa inu kabasi daktari mzima banu sasa mfanya kabati daktari mzima shayo kejajo kaika mbi ukana warengwa wahenziwa wapara daktari ajewa ngaliera na kuadisha na titi na mzale ukana kuadisha mali tena wajewa tabi kartula wana wakati ngarona wa videti ya katunu yangu kwa shamali wakati wa saiki ya nanga harmwe plage ya shindini na ngamwena enamna jeri fikiri hususan ayo boliko jusa shindini omjo hao na ngarona wana kuweza usha ya fere ya disini wakaitinje maswafi mania kejajo parojo kipi ya ukahari wa melin sanu za hamali njiyaban zatolwa ne gendarmerie zatolwa ni mhumwa hele jeshi ambaka basi problem wandu wanaweza nauleza ungazija otoja banu bade kwa poro wangu wacha wasie banu abeka basi na drop sabon simple jema engora joyi mali eljo kwa wabja ujo ka urenga sabia warenge kama ele gashi ngwadi huroda hobi warenge imali yo problem ya rifunda banu naam na rejulu wa shauri rejulu ndazi asiji wari wazisa shaiko wari minya shaiko mainusi binu problem maana kejajo kilikari wandu wakana wade wabuliwa mwadi unjabani zondrago aboma uno ya jeshi lisibanu na amani wa disina wandu shaka tujua kwa sina hila zoro nao ngabo hila mana kwa tusama ile saramboka yao atampaka baini kwa basi daktari bana ramuna bana abasani mwabandu wanu waona wade haba masubale daktari unjabani ajafanye yafanya analize wana damu vanu hamana ndo tubala wanu wangu amoro neska baba dhamana bafu ya tubema daktari banu ka lazima dhamana wa bafu ya bema daktari banu ajafanya analizi ya wanadamu wasoma sibanu abo fikraho lazima wanu wasisi waanza mjini hao lazima wasisi waanza mjini hao wale wafumwa sana na watu wadunga bahari shababi yawe watu wadunga bahari waleni mwezungo za haurangu jana ngwa wala la howani wajangwa baindu hala waleni wananzana nyura na wanawatiki walobashaba atatawa ni waremeji ngojuma husolila jahara ya gaba uade jahara ya shae wanadamu wanu watoru harumansi ilona uade wajafanywa test wanadamu wanu watoru harumansi ilona uade kwa jarera daktari banu kwa walibere ujabanu ike wafanya kontroli ilazimu bwaka uwabi haba nike wafanywa kontroli wafanywa hiyo eske hunu ngatoka kufanya abo hunu bwa wafanya hiyo hisa yongi wa gendarmerie kaita malo pareni banu ushia yakobalo wade malu huja wafanywa bonzo hujabanu halbali hande mwali eske ba tuswa secretary ifadhi zinu rawazia ngarijo hujwa rengeza hifadhi mana karsu jodo ne uwade shabo na bali ma daktari wajifanya analize wanadamu wanu nerunde heri asikabati mragaza kemwadi mama shindini mdombo wa juu mdombwani do mwali do mdombwani uwalengo mdombo wa juu enyo mdombwani kamfanya hoje si wa mdombwani karifanya hoje abongari ko haruma hifadhi ya heba daktari wa mdombwani wazingarwa
Jabon rajuna karma fatih na daktari. Ngenyi mara hii akamshia maili wakaye wandu bana jabano aja utunda hawa deu. Riramua kwa na damu ajabani wanu wacha watunde wantu ulono wadi. Sababu yangu wanu wade ya kono timu wake wabanda madaktari. Hawami warongoza ya mkuu yaka wabe habanu ukana wake madaktari banu wangalio na damu wanu ikabanu kwa wade waregeza malani wakai. Shahalini na kwari ninya shaiko. Na ukozi. Ni maraba shaiko na msafara mwadi ukashindini. Maraba menji. Nirmabeleka na videti ndaru deja sasa haja bala pia hizo videti nsanu wako jusa shindi sha wasula moshi ko sha shindi ni ngamjoka na videti hizo nsanu zinu zifanyisha aba wenji harmasi ngwajoka na hizo zifanyisha control sha ibaki helinu ena mnaje sisi wasaya lazima wake hifadhi anti wake matabibu washinde wafanye control hao wao harma omji washinde ni omjo hao waloziwanu sha hizo za sababisha haba hifadhi anti waja walhamdulillah ngwa ubanu sha ibaki kamwalinga bo wadi wakatomwade wakangazija zemeli pia sikaziblokewa kabati meli akawa humu honda mwali anangaria shela wakati belu kaufahanza abantu belu hato akor zemeli zundarma bejila mwali no Musa Israelu hasi hamba kwati droit meli ruangazija honda mwali kuma sasfeti leo omwade uli omwali zemeli za autorisation zije afu hivyo wakautwari hifadhi wa Jaban lazima premièrement parce que chez nous ngabaja hula usefinga ngabaja waone yabo enogwera kumofanywa hadani au jihifadhi lazima kwa Somalani wa malenjo kahule sheiko sawa swar mwa sheiko paniki njia donc balbala nchi kartu eske ngonu eske kabati wade engo touristika yo wakauja hifadhi wandu gojo wasika mana kwa jatso jihifadhi donc yabo hata wakauja hifadhi wandu kwa tima mafrita na lazima teze kashine zao waronise kwa mjihifadhi shao wakuwa abora ora singa si sawa Furjuhanza nimesoma za madoktori bana usaidio za madoktori kasemeni kasibula shahani wacho huja waangaliwa wa verifielwa parce que slow ni amkomori wonia leo kabati wadi kartujua kawe eske nguo ukauti nende zabari za hatu rajonza kwanza rumonise suba sababu washindi anzima unongwendi jwambia atakiwe sababu mshindini harbe hadisini maranya hii zinajwambia mara hii zahanda lazima jihifadhi mimi ani jorongoze mara mana amir jihifadhi hani ujoka ujaman parce que avoye paniki sainji ani ujoka ujaman ya kazemna kashine wahe bakar tuju wasuramba linubuhu au nupalu shakarjo kweli kaino eskel nubuhu inu palu kende corona hausi ndio shaka sarambla ka corona ngio mwali abona jihifadhi ezemeli sizo johanza me komakati nazilwa batike jola mwali uchangazija uchike jola wangazija onda mwali setu hamadu hadani ze decision zakazarengo ele serikali wasorenga decision ze plage zibala wasorenga decision hamada inu ngomana wale inu transmission abo kama ulo mwali kujobala jani kolonga sija mwali ziriko pia zibala pia mwali zibala habarabuliwa iso mwali zibala haba zabulwa wacha hunu terto wali susatala swashindini ngarongo wao hawajila wa mnashabila shini nazizilwa zemeli nazizilwa sinjie bao wadi wahadani ngototo dauri singara sisi washindini ngototo singara wangu aje ngabo sisi ndotoka kama perda maraba menji kaya mushia shababi wa mazababi wa mji wa shindini waendao na uonesa usikitifu wao ukaya ngojazinu geladhimu rone madoktori bangu maraba menjinyi wangalizima pija wa hele daho nana tele radio 5 almo mjo afumuni nana ni wangalizima pija wa hele daho nana tele sabu hizo rustrizande kana harmo omji wa shindini harara kaiti ni nji uswani barakana wakati unungerwana orangwe wa sisi wa ezekweli ngwazibaiza harime magari na nusu harimao ngwa njia ususwani uroha sabu hizo rustrizande kara dima hifadhianti abo wajura bashingwa washashisha izo zamba ukana ladima rangwe prefet ujamer ujema tabibu wakeba ni wamoshiko shinu wadwangalie wanwanjiao nana wazie wandwa tiroho hizo pia ladima zitulanziani sha rangwa abo letasila leo za tilwa kana nusu wanji harimasi wa himili ezenongo zinu waonisa ukana ladima zizilwa zitirohe wenji usano harmo mjoshini wa unsakao letasila leo
kwa jaru handa mwali shawa shemeza wazi asayo zaonisha kana abo bangu avidati nsanu zija harimo washanga mungazija usana mumja shinini wao washindini waungu washemezao washemezao hajiku na wakatunu washemezao hajiku ena mnaje wajifausanisa ewa ojana kama wabete rima sumi huji prepare uchamali uchangazija charisuilwa utsara charisuya ndeni charisuya usinyaliwa upepo ba shender charisuya ba bekarisuilwa kiswa wade ba kamsisuilwa kiswa wade atabota sivalu tena njarji prepare nge rono garde ko tiamali ja wala rono garde rono zera mutudra as rono garde ko tiamali ija ripara ababoka problem ruambe ko murito hansia za kamba mkamurja kiso pepo au murja kiso wale bakarsuja na kiso wale karuzu yani mojana hakiswa mbabuka upepo babu wao waruhusu leo warambe na mungu ni polisi migration mafanye clearance zanyu na mapasaji yanyu mlao kabsereri warambe abatunjwa mjema doctor ya jao ya Ardeni ya hufanye ni kontroli vozi mlao reketi ata kasona na doctor wao vozo kurambia ba haya na prepare ngozanyu mlao tasirija wanaskara karajwa simbele karajwa sino joka mkinari kauda ngozangira kumada masuli hunurone polisi sairengeza manasa nyandindi polisi waswasu libalo repare pension libalo ne polisi kamili waja wari rassembler ma passager atu wa rassembler na sima komanda au tahazir aiza tu beta para basa masuala karusa masuala lamna joka barshila wajibu to para basa komanda ngorongo dhibitifu kaya horo hamwali motorizewa ne jeshi la wala serikali mali mjezani jeza autorizwa mali na serikali ya baharini katekoti autorisé wa les police ya migration mana wao doit retirer passager warbane clearance mcha kulugazia shaka mjoro shi kamsasaya kararoha bartataya beroha mana ne karkartata karjo vinga clearance mana rabiga clearance le burato lo na serikali bele karkartata ya karjo vinga clearance mambi lo kanga docteur mjomonde unese mo parasao rijabanu yo wabitakia le karkaranga ba George Parsama docteur Valo ne wabitasikia ba George Parsama docteur rijabalo jaru jar para surprise no babosi ilo serikali karochilari shinali nayo mana yeli hao hasa jao karochon mane nao msimas abisa kula sojo kawarambia el fulani de jao el fulani ndio bazar sikilie wasitauleke sabani mana babo baharini rishini richa na katwa sihazi na upepo na fuana wasita europishe tena reke pwali wangalizi watu ngasema wewe mfesa hii sheleza ya paraiza jazalo na wakati na zor mamelekana ezemeli sazwasili harimo shiko shashili na wakati ngamwenao Hawaii saishansha Hawaii mvua na singire ndao mbavi harimo napoz ena kati mvua ujona na uzia jerre jilane babori wonise rishezo julawana no wakazi haone hifadhi ya nti penjen ijunda uvan nana maranya liwa jukao zifikirilia hata na mwa komanda ajuhuja